vatrašci dobro rukujete vatrom? Dobro. Šta imaš ti spremno za dejstvo? Imam ove gore iz Kreše. Kuda možda tučeš? Pa mogu ovamo do kasarne. Nemoj do kasarne, jer možeš da tučeš Velušiće. Može. Je li imaš nanišanje na cilj tamo? Ima. Je li imaš ili nemaš? Imam. Za koliko vremena možeš? Pa eto, za 5 do 10 minuta maksimalno. A reci mi, možeš li da tučeš Bašačiju? Može. Mogu. Polako, bre, Solimire, polako. I po Bašačiji Pluton pali. Razumem. Mirko. Da. Mirko. Molim. Prenesi Krezi za skupštinu. Molim. Prenesi Krezi za skupštinu. Dobro. Ajde, odmah. Zdravo. Alo. Molim. Samo malo. General Mladić. Da, izvolite družine. Bez panike, ko si ti prvo? Vukašinović. Vukašinović. Jesam. Pukovnik. Jesam. Direktnim pogodcima držite pod vatrom predsjedništvu i skupštinu. I tucite polako u intervalima dok ja ne naredim da se prekine. Razumem. Bravo. Moment. Radim ovdje. Ovdje Kovačević. Izvolite. Želje generala Mladića držati pod vatrom skupštinu i predsjedništvo. Skupštinu i predsjedništvo. Dobro da se onda do milicije da sad ne radim. Do milicije treba... Čekaj, sve je Krezo. Alo. Može, sad će ziva, ja mogu skupštinu i predsjedništvo, imam koordinate skinute. U redu? Bravo? Evo dobro je sada. Jeste firlo? Mi gruvam. Pa dobro, znam to. Nego je potporučnik tu? Evo znači. Dobri. Jeste dobri? Molim te, vidiš kako situacija iskrcava. Proveravaj non stop akumulatore. Evo ja sad otišao gore kod dežurnog ovoga operativnog, prazni to tamo. Pa ja sam zadužio ovaj lik koji je trebao da me... Weberom, a je li predsjedništvo tučeno? Evo sad će. Očekujem svakog momenta. A je li je tučeno? On mi rekao da je tuko. Ne, nije. A šta je, koju pičku matru me onda svako? Nije. On može, sad će da tuče. Rekao mi je za 2-3 minuta. Dobro, izvesti me ovdje kad je opalio plotu. Razumem, druži general. Je li po Bašačiji nešto tuče? Po Bašačiji jeste jedan plotun. Čime? Ja mislim da je 155, pošto ne vidim s ovog mjesta, nisam siguran. Je li imaš ti nešto odozgo? Ima. Sa Hreše je li nešto tuče? Sa Hreše je 155-ica. Je li tukla? Po Čarši je tukla jedan plotun. Je li imaš ti s njima vezu? Ima. Kud je tuklo? Severno od komunikacije kad se ide prema Begove džami, kuda li? Sad ću da proverim duži general pa ću vas izvesti. Ajde, proveri i još jedan plotun pali. Razumem. Evo ga. Alo? Joj, jebem ti, Bog. Dobro. Alo?
netko otvorio, evo sad otvoramo, mate. Jeste. Dobro. Daj ne mereš otvoriti telefon. Puni sve što mora puniti. Puni, odmah. Sačka, tam vidio šta je rektivno. 235. Da. Trebao sam na 648 da javim, ali ne mogu ga dobiti. Ja sam taj, dobio si šta. E pa dobro, nisu otvarali, evo sad upravo hoće da počnu. Reci da ništa ne otvaraju bez naređenja. To ne tako. Ako ne bude kasno, razumijem, predićemo odmah. 601 pa.